kasni krau kajing IT yau trai. Kasni burom kajing IT yau trai. Bala jutip kum ka kandelemas. Ka kenmau burom ya kajing pun khoj. Ya kamaria susti berkajing IT yau kres hatempel. Kabalong hadian saufusni balakha ya kat kum ki an ju. Kat kum ki an Moses ya ka kami balakha ya kun senrang lan yau bom khoj. Adu nyau sni nang ta dai bansa salai kulai sni hakasnam jing pen khoj ya ka. Kajing IT yau trai ka ba pen khot ya kajing le burom ya kajing kha. Kajing terwa jong ka kami basuti bagajing itu lupa usimion kidai jingja ki bakadau sya ka paskha. Kajing puli naka kitab jong umalaki nong itu lupa. Kalnong balai kadkhot iwai hadu saw. Hakmi ngapa ayo nong lam kubor jonga ban penkre ekalenti jonga hakmat jonga. Baru traya bua piwat unwan kendet sya ka tempel jong u. Unong lam kubor jong kajutang yau ba pitrang hakmi uwan ong utrai kipai mano ken bala ban sya kasngi jong kajingwan jong u ban mano bala ban yeng ndau pau na bau long kum kading unong prang bat kasabon kinong sajan un syong kum unong prang bat unong pen khoi rupa un pen khoi iki kon senrang ulebi bat un prang iki komi ka kser bat karupa. Hadu makin long ki babet banwanra ki jing terwa ki badai hau trai. Hangta ka jing terwa jong Juda bat ka Jerusalem kin selong ki bau trayus ngabha kum men barem hakipor ki balalej. Kaktien jong utrai. Kajing puli na gospel kat kum Lukas. Kalnong baar kadkhot arpuar hadu saupo. Bapoy kasngi bo Joseph bat kamaria kinlej. Ya kabal hukum dak any Moses bat ban pendap ya kirti jing pen khoj. Kilara ayu khonlong sa Jerusalem ban IT u hau trai. Kumbala tho hak anyu trai. Ya khon prang sngi baro Dewan pen kentang hau trai. Kila leit ro ban terwajing kenya da kilang dukhor sejor na arteli kon paru kat kumba nabu ka an trai. Tela don ubriu ha Jerusalem u bakerteng usmian. Ulalong ubriu bahok bat watib lei. Ulakme lenti banwan ka jimpen im ki Israel. Un mensim bakhoi ladon bat u. Ulayok tien nau mensim bakhoi ba unom yam. Lemda uyo iswa ya ubalaseng balasle jong utrai. Daga jing lam mensim usmion ulalet sya ka tempel. Abagi kimi pa kilawan ra ayu khunlong Jisu banle ya u kumba dawa ka an. Usmion ulakan thop ya u halaki ksangkti barula aingo ya u blai. Menta ko trai mela pendap yala ka kular. Melala ban pelai suk ilau syakri. Dalagi khmat ngalayo iya ka jing pen em jong me. Kaba mela pen kre akmat kipat ben riu baro. Kajing syai ban kadau lenti ki gentle. Mat kuburomi kipai Israel jong me. Ikmi ki kipau khunlong kila lengo iki pusmian mula kren pang jong u. Pusmian mula kerku yeki bolong ha kamaria ka kemi jong u. Uneu khunlong un kulalong kajing penjot na kajing pen em ya bon ba ha Israel. Ulalong kadak nau blai kabaki briu kin le persya. Kumtaan penpau iki boj bari jongki. Mat kawai lam kajing susi kandung slot ya kadonot jompi. Kadon ro kawai kanong itu lupa kabakar teng ka ana kakon u panuel na kajai Asher. Kala temen ba anda kalai poi kha poi man kalim news nem balau tengah nang ta ka sa ri kon thai hadu prap husaus nem karta. Kam jumi na ka tempel bat sngi bat miet kalamane u blai da kajing sya jen et bakajing duai. Tihaba kalawan lam ha katahi ka klipman kalai ngo yo blai bakal keren pang khonlong hakitu baro ki bakmi lenti ka jing suspa ya ka Jerusalem. Anda gila pendap iki kum jong ka anyu trai kila lej
phai sa Galilea sila ka snong Nazareth ukon long nang san bot nang khalan wala dap da kajing stan makajing ayu blay kala syong sa hau ka gospel jong utray